Tħabbar investiment ta' 4 miljun euro f'għodda speċjalizzata tal-intelligenza artifiċjali, għodda tal-kumpanija multinazzjonali Microsoft li se tkun disponibbli għal uffiċjali pubbliċi fuq il-laptops tagħhom bilan li jaqdu liċ-ċittadini b'mod aktar effiċjenti. Dan tħabbar mill-Prim Ministru Robert Abela waqt il-ftuħ tal-Expo għas-Servizz Pubbliku fl-MFCC f'Taqali. U ħabbar ukoll li 8,000 ħaddiem tas-servizz pubbliku se jingħataw aċċess u jitħarġu b'din l-għodda teknoloġika magħrufa Microsoft Copilot fuq medda ta' sentejn. Minn barra dan l-uffiċjali pubbliċi se jingħataw aċċess ukoll għal ċentru ta' eċċellenza immexxi minn Microsoft. Illum se nissiġillaw dan il-ftehim tant importanti mal-Microsoft, dan kollu mbagħad se jkompli jikkonsolidana fuq il-mappa dinjija hekk kif se nkunu l-ewwel amministrazzjoni fl-Ewropa li se nkunu qegħdin nagħmlu użu mill-AI fuq dan il-livell u fuq din il-portata. U għalhekk illi fil-waqt li wħud iħarsu lejn l-isfidi tal-futur biża' u jibżgħu minn dak li ġej, nħares lejn l-isfidi tal-futur b'entużjażmu. Il-Prim Ministru kompla jgħid li dan l-investiment jorbot mal-viżjoni tal-Gvern għall-pajjiż. Propju dak li se nkunu qegħdin inħabbru, anzi li ħabbarna llum u li se nkunu qegħdin inwettqu llum, jifforma wkoll parti integrali mill-Malta Vision 2050. Però l-iktar element integrali fil-Malta Vision 2050 tafu min huwa jew x'inhuwa intom illi qegħdin hawnhekk qudiemi. Faħar l-impenn ta' 33,000 ħaddiem tas-servizz pubbliku li qal li grazzi għalihom il-pajjiż qed jimxi l quddiem u jikseb riżultati ekonomiċi tajbin. Fakkar fil-ftehim kollettiv li ddeskriva bħala storiku għal dawn il-ħaddiema wara diversi ftehimiet settorjali fosthom infermiera, wiebel, membri tal-Korp tal-Pulizija u aktar. TVM News tkellem mal General Manager ta' Microsoft Kristina Tikhonova dwar l-investiment imħabbar. This agreement, we have 3 big chapters of collaboration. The first one is that we are going to equip with the latest AI tools the government officials and servants of the public sector of Malta, 5,000 and then expand to 8,000, so really at scale, so that they become more agile, they can respond faster to the citizens, and citizens can have intuitive and quick service. The second chapter is establishment of the AI Excellence Center, where Microsoft will support Maltese government on the front of skilling, how can we drive the innovation in the country. And chapter number 3 is this beautiful bot we just demonstrated now, which speaks not only English, speaks also Maltese language, which will be a citizen-serving AI bot, so it's not a usual bot, which will address most of questions and will make it super easy and intuitive to use the government services. Il-kap tas servizz pubbliku Tony Sultana qal li ma' snin il-pajjiż bena l-aqwa servizzi online u gvern elettroniku fl-Ewropa u sostna li sena wara sena inkisbu riżultati eċċellenti f'dan il-qasam. Fakkar li Malta investit mal-biljun euro fis-settur teknoloġiku u li issa anka bil-ftehim iffirmat illum l-intelligenza artifiċjali se tkompli tiddefinixxi kif isir ix-xogħol. Fost is-servizzi fl-Expo Village hemm it-tiġdid tal-karta tal-identità, testijiet mediċi, inizjattivi u tarif dwar skemi, diskussjonijiet, numru ta' simulazzjonijiet tal-isports, poddati u wirjiet. L-għana ħari tal-Expo huwa li sservi ta' vetrina għas servizzi governattivi u tagħti ċans għall-interazzjoni bejn l-uffiċjali tas-servizz pubbliku mal-klijenti tiegħu.